Šiva staro melodijo, slike z otroštva naj spet oživijo. Pridi nocoj spet z mano, prijatelj stari z otroških dni. Saj sva zato se našla, da skupaj greva vsaj del poti. Naj se spomini za naju prebudijo. Naj še krat. Mamma mia, ma che bionda u cantone, cu Gioconda te se splatja droca, te nu lagat come ima zatkudić. Srce ima lahko strto dve basera, pa je cvrto lahko verja, al na verja lahko rača anka da sentić. Elica ima kurja žamet, lahko ima anka pamet pupa. Bode moja signorina, bode moja balerina ti. O, pitralonem bela zrajca, uja che te frišta jajca pupa. Bode moja signorina, bode moja balerina ti. Samo ti. Hej, hej, signorina, hej, hej, ballerina, hej, hej, patatina, danas te bom cantar Rigoletto. Hej, hej, signorina, hej, hej, ballerina, pleše, pleše, vrte, vrte v zrake, vidim kodolonjaketo. Hej, hej, signorina, hej, hej, ballerina, hej, hej, patatina, pleše, pleše, vrti celo noč. Ti si moja, jaz sem tvoj, da hitem dol takoj. Evo ga. Sandri, gledajte pa se daj sunar. Gledajte, tu je Sandri. Tu prime, sonce. Na nocie Boże cicho stanie, dalece się wiezie wielki jeden z jasnych zamiania i beginie wozu sam. Lobec wypustiga dywa mlaga, stani drogi mój, nowi tam budzi se żenara. Ty dragi mój, na lo.
dovolj močno, da bi čisti tukaj ne vidi. Dobro! Kje, kdaj? Lovili smo jo na Tromeji. Danes ob 11. Pol 12, ne? Ja, kdo ste jo ujeli? Gomo Janko. Ja, z 9 boji, ne? Ja? Grgurović Zvone. Grgurović. Ti si Grgurović, ne? Zvone. Grgurović, ne? Ja? Vuk Marko. In Škufca Mitja. Feca. Škufca Mitja. In je to redka riba? Mislim, kaj ste videli? To je koliko? 3 metre? Lisica je... 3 metre dolga lisica, ne? Ali kako? Ja, je več. Več kot 3. 4,5? Ja, ker naša baka ima 3 metre. Aha. Je 250 km. Nismo uspeli steti, ker noben ima vake. Koliko je, ste rekli, tehta? Ne bi tehtala? 250 mora imeti. Zdaj si mi uči, zdaj si ne zmoče. Treba mi je dati na srdelano. Kaj je to značilno za ta del? Zelo redki so zadnji časi. Včasih so bile, zdaj so rekli, da so jih videli okoli fule, sem tle gor niso počakovali, da bo ne loviti in sem bil prav presenečen, zlasti ker je imela dva krasna skoka in višino. Nisem se, aha, živja! Drugače so pa običajno bolj na italijanski strani so bolj. Kje je to? Zadržuje se bolj na italijanski strani. Ja, bolj na neki pol, tam okoli Venecije včasih. So pa pri nas, ne vem, kdaj so bili, pred 2-3 leti so jih bili na Kviču, ki so bili. Okoli Benetka. Glavno, ja. Prav, hvala, jaz sem za Primorski to rabo. Ti si moja, jaz sem tvoj, da hitem dol takoj.
Ti si moja, jaz sem tvoj, te hitem dol takoj. Mamma mia, ma che bionda, u cantoni cu Gioconda, te sa splachja droca, te nu lagat ku me I mazat kodi. Srce ima lahko strto dveva sera, pa ja cvrto lahko verja lahko rača anka da sentiť. Pitralonim bela srajca, uja kedy frišta jajca, pupa. Bode moja signorina, bode moja ballerina, ti, samo ti. Hej, hej, signorina, hej, hej, ballerina, hej, hej, patatina, danas te bom canto Rigoletto. Hej, hej, signorina, hej. Kako lepo je, da te spet vidim, prijatelj stari, še z otroških mladih dni. Ko na pomolu sva se igrala, jaz morska vila, ti si ribič bil moj princ. Otroška igra, jaz sem ostala, odšli so dnevi in prihajali. Bela ladja ziblje se v pristanu, priplula z dolge je poti. Tam po krčmah in po starem mestu mornarska pesem spet doni. Pojte mornari, danes je naš dan, saj najbolj prijazen je domač pristan. Čakajo dekleta, čakajo ženi, stara mati stisne sina na srci. Тихо! Затегни кораб! Hadi edelim.
Svojo pot sva si pač izbrala, usoda sreče vnaprej ne deli. Pridi nocoj spet meni, prijatelj stari z otroških dni. Dolga je pot za nama, jesensko listje žic zlati. Naj se spomini za naju prebudijo, naj še enkrat, ko bi bil mlad, se oči iskrijo. Zdaj zaplešiva staro melodijo, slike z otroštva naj spet oživijo. Kako lepo je, da te spet vidim, prijatelj stari, še z otroških mladih dni. Ko na pomolu sva se igrala, jaz morska vila, ti si ribič bil moj princ. Pridi nocoj spet k meni, prijatelj stari z otroških dni. Dolga je pot za nama, jesensko listje žic zlati. Naj se spomini za naju prebudijo, naj še enkrat, ko bi bil mlad, se oči iskrijo. Zdaj zaplešiva staro melodijo.
seaside of England, where in perfect view the highland is reviewed. The moon coming out in the glow, man. You'll take the high road and I take the road, and I be Scotland before you. Pojďte mornári, danes je náš dan, sluncem obsíjan je líbí náš pristan. Ježek je na světu, kako tu lepo, pojďte písmi, pojďte lažje bo slovo. No vidite, pri nas v Izoli je boljše, ne? Kadar potniki pri nas plačajo, ne? Plačajo za to, da prešlatajo na šokarino, carino, vidite se tele, ne? Eko, imajo vsaj za kaj pridati v Izolo, ne? Bi rekla. Tako, kako se pa vi počutite danes, če smem vprašati? Jaz sem prav srečna, da imam tako pomembno nalogo. Da v bistvu ustavljate in da polagajo drugi roke na vas, kot kakšni bioenergetiki, ne? Se počutim tudi dosti bolj zdravo. Vidite, to se v bistvu praktično splača biti carina Karina, ne? Ja. Dobro, v redu, hvala lepa. Vi kar tukaj ostanite z nami. Skratka, tukaj smo se zbrali zaradi tega, da bi v bistvu podpisali mirovno pogodbo, ki sem vam jo že prej omenila, ne? Se pravi, ta spor, ki traja že 800 let med Pirančani, vidim, da so zelo resni Pirančani in me zelo gledajo, kako bi rekla, zelo lepo, ja. Lepo, ja, hvala. No, skratka, nas pa predvsem interesira, kaj imate oboji za ponuditi. Se pravi, kaj Pirančani in kaj Izolani. Bom najprej vprašala Pirančane, lahko? Ja, kdo je odgovoren, kdo je tle PR varianta? Aha, vi ste. Dober večer, Izola. Lahko 2 aplauza, ker mi smo s Pirana. 2 aplauza. Tako sem naročila, tako smo se zmenili, diverzantska skupina deluje dobro. Skoraj boljše kot lani. Hvala. Allora smo prišli v Izolo, ker smo gente prebene, bi rekli, iz Nabrežine in Trsta, ki imajo hiše v vrsti. In moram reči, da vas je prišlo dosti več kot lansko leto. Če reči, da imate doma zelo vroče, zato ste prišli tle na ta trg. Kako ste rekli, da se kliče ta trg? Čakaj, no malo, da vidim 2 bota. Smo prišli tle z enim povečevalnim steklom pena, da smo vas najedli. Tako, hvala Bogi, okulist v Izoli je delal in nam je malo popravil dioptrijo, kako ne bi to bi ostalo Miken trg. Allora, gremo naprej. Allora, mi zahtevamo, da se Piranski zaliv preimenuje v Izolski zaliv. Zakaj? Zato, ki potem bi dobili dosti več morja in dosti manj problemov. Applaus, Izolani. Allora, za začetek je to zadosti. Jaz bi prosil Pirančane, če imajo sploh kaj zapovedati na to. Hvala lepa, Pirančani, imate morda kaj zapovedati? Ne, dobro. Mogoče tisti, ki je tiho, pa 9 odgovori, ne? Ali kako je že to? Allora, ti, ki si 10, poslušaj. In vsi ostali. Kar se tiče Pietra Kopa, vsak človek se ceni po tistem, kar je naredil, ne skot je doma. Njegovo delo se hrani v Piranu, ki ima edini dostojno in temu delu primerno ugledno ustanovo, to je muzej, kjer si lahko ta dokument ogledate in še naprej z spoštovanjem, ljubeznijo in z velikim prav Izoli lastnim ponosom pridete pogledati, kaj je vaš veliki meščan storil v svojem sicer nepomembnem življenju. Ker Izola nima ene ustanove, kjer bi se tako pomemben dokument lahko hranil. Nimate arhiva, nimate muzeja. Tista zmrzovalnica od Delamarisa ni primerna za to vrstne stvari, zato prosim kratek aplauz. Hvala, smo rekli kratek. To so bili Piraneži, vi drugi bodite tiho in poslušajte naprej. Vas zanima naš zaliv? Zdaj, ko smo naredili čistilno napravo, ali vam ga damo takšnega, ko je bil kakšno leto nazaj. Lahko se pa še zmenimo. 3. točka.
Allora, da odgovorimo tej naši lepi Pirančanki. Prvo ko prvo, Piranski statut bi mi radi uporabljali in zato ne potrebujemo ne hladilnice, ne delamariša. Mimogrede, hvala za aplauz za to našo lepo tovarno. Hvala. Allora, drugo kot drugo, Piranski zaliv bi zelo radi dobili takšen, ko je bil par let prej, poln cipljev. Vidimo, da je tukaj Giuseppe Tartini z bandano okoli ukov, da ne viden nič. In pa je tlele na rampa, evo tlele nam bo še ostali del. Allora, to je znani piranski violinist Giuseppe Tortellini in to je tisti sramotilni steber, ki ne stoji po konci, ampak stoji počes. Tako, eko, jaz zdaj ta imenitni lesorez izročam udar Pirančanom, da bi se naša pogajanja iztekla uspešno. Evo, tako. Zdaj pa, tako tukaj se že prevzema lesorez. Moram pomeniti še, da avtor tega lesoreza je gospod Zorko Dežjot iz Izole, ne? Vidite, umetnike, kakšno kulturno mesto, ne? Skratka, tako, evo vidite, krasno. To nam bo lepo na občini viselo, ne? Če se ne motim, tako da vsi vidijo, ja? Dobro, imate tudi vi mogoče kaj v zameno za to darilo, da se tako recipročno obdarujemo? Torej tako, Izola nima samo rampe na lesorezih, imajo tudi na vstopu na obalo. Tam je ostalo naše darilo. Zaradi velike gneče ga nismo mogli pripeljati sem. Je pa namenjeno tistemu Izolanu, ki je oddal legendarno delo gospoda Kope in ga prepeljal v pokrajinski muzej. To je namreč sramotilni steber, na katerega lahko privežete tistega Izolana in vse tiste, ki mislijo, da je Izola brez rampe in brez sramotilnega stebra popolna. Lepo prosim, globoko razmislite o tem, zadeva se nahaja na rampi, ker jo nismo mogli pripeljati sem. Je pa od vsega srca namenjena vsem tistim, ki niso dostojni in pravi Izolani, ne? Ker kdor ne prizna greha, ne ve, kaj je biti svet, ne? Čisto tako vam povem. Gospod, kaj še piše na vašem papirusu? Moj papirus je prazen. Ja, vaš papirus je prazen, ampak to je zelo ilustrativno. Ma, dragi moji, ma kaj bi tako radi, da pridemo sem, Anka, obzidje se zruši, tako da pridemo več množično, ali kaj? Kaj ni dovolj, da hodimo po morje? Kaj, Anka, nosite nas? Se boste zlomil, ko ste vse v enem kosu, čo? Vidite ga tle. Naš maestro, me vidite? Se tle na tej strani, se lahko malo obrneste. Alo, tukaj. Maestro, kakšno presenečenje, poslušajte. Za dobrodošlico bi vi mogoče en deci našega črnega tlele se zbrd okoli šarega in te rube tle, ha? Ja. Hvala lepa, pupa, za to gostoljubje. Ma ne me razvaja že prvi dan, ne me razvajati Izolani, dragi moji. Tam sem slišal za vogali, ki sem prihajal, da kande je s Pirana zbežal Tartini. Ma vas prosim, na kam če zbežati, kam? Je zbežal med pametne ljudi, je zbežal v Izolo, kaj? Me prašaš, kako da sem zdržal. Ma znaš, da isto se prašam tudi jaz. Ja. Kako da sem zdržal? Čuj, jaz res da sem živel v Pirani, ne? Ma kadar sem pisal muziko, jaz sem mislil na Izolo. Na Izolo, znaš? Ja, na Izolo, ker
srce in duša je igralo za to področje, pupa moja zlata. Čakajte malo, kaj hočete s tem reči v bistvu? Znaš, kaj če ne reči? Ja. Če ne reči to, da ko bi jaz živel v Izoli, bi napisal še več muzike, znaš? Ki v Pirani nisem trpel samo jaz, je trpel Anka moj inštrument, a ga vidite? Ma kako inštrument? Inštrument, pupa moj inštrument. Vidi, v Pirani sem bil 100 let na unmi pijaci, ne? Mi niso bili kapac popraviti strune, razumeš? Ma vidi, kako lepo bo zaigrale v Izoli. Bo, ne, ja. Ampak zdaj, ko ste prišel, taka množica, bučno so vas sprejeli, moram res povedati, ne? Res. Poslušajte, kakšni so zdaj vaši prvi vtisi, čisto tako, na dve noge tle? Čujte, da vam povem, prvi vtisi so fenomenalni, fantastični. Danes pogledajte, koliko ljudi, njihova toplina, duš. Ma znate, kaj je bilo v Pirani? V Pirani, jaz sem dobil kaj toplega na glavo, samo ko je kakšen golob kaj izpustil. Ja, to so težke, pupa moja. Ja, poslušajte, vi ste bili tam na uni pijaci. Kaj imate še kaj zapovedati? Znaš kaj? Kaj? Ko mi je pustil in Pirančani so prišli k meni in me trepljali po glavi, o, bravo, Tartini, ti si naš ponos, bravo, ti si biser, ne? Veš, in oni so pobirali to turistično takso, ne? In so pobirali nočnine in so pobirali parkiranje. In jaz sem stal v tej pozi noč in dan, veš tam, ne? In en dan mi je rekel tisti, ko se kliče unji redar, ne? Ja, Vigile je unja. Vigile je rekel, čuj, Tartini, ti boš plačal parkirnino, ne? Kako bom plačal parkirnino, ne, sem ga pogledal debelo in komaj sem ga prepričal, da sem peš, ja. Komaj sem ga prebil, duro, ta je Piraneš, ja. Groza, sej pravim, poslušajte, vi, ko ste tam centro di trg, ne, tam ne, vi vsakodnevno opazujete ljudi, kaj se dogaja in tako naprej, ne, o občini ste že povedali, o Šindaki tudi, o sodišču tudi, mene najbolj zanima, kaj pa navadni ljudje v bistvu to? Navadni ljudje. Kaj bi rekel, navadni ljudje, Piraneži ko Piraneži. Ja, kaj? Veste, ta mladina, njihova piranska, taka je enkratna. Ta mladina je perspektivna, ma tačne mladine ni. Znaste, ko jo jaz, ko tako jih vidim, pa vprašam kakšnega, ti kaj pa boš, ko boš velik? Kaj reče? Mi reče, ko bom velik, bom Izolan. Zdaj pa tako, ne? Vojna je bila. Bode moja signorina, bode moja balerina ti. Pitralonem bela zrajca, uja, che te frišta jajca, pupa. Bode moja signorina, bode moja balerina ti. Samo ti, hej, signorina, hej, ballerina, hej, patatina, danas te bom cantal Rigoletto. Hej, signorina, hej, ballerina, pleše, vrte v zrake, vidim kot lonjaketo. Hej, signorina, hej, ballerina, hej, patatina, pleše, vrti celo noč. Strasti se lidje dobil, koliko dan je bil.
predvajati v živo. Hvala lepa, da ne bi naši otroci pozabili. V žiriji priznani stilist in koreograf Neno N. Harlekin, vodja gostinskega centra Izola gospod Marjan Nov. Visoka je 179 cm, težka 58 kg. Ukvarja se z rokometom, plavanjem, manekenstvom in rada rola. Smo jo poprašali, kaj pričakuje od nastopa, bomo povedali pol. Aplavz, vsaka. Aldijana je bila tole po številko 1, številka 2. Špela Verbec, prav tako iz Ljubljane. Visoka je 174 cm, 51 kg. Rada plava, rada teče v naravi in rada piše kratke, vroče zgodbice. Špela je bila tole. Po številko 3, Neža Genčič iz Kopra. Visoka je 173 cm, 55 kg. Ukvarja se z odbojko, po zimi seveda snowboard in taekwondo. Wow, se je kar zapad. Neža je bila tole pod številko 3. Številka 4, Kristina Muzlovič iz Škofij. Malo se ukvarja športom, pravi, in igra harmoniko. Visoka je 173 cm, 54 kg. Številka 4, Kristina Muzlovič je bila. Pod številko 5 prihaja Alma Hecl, prav tako iz Kopra. 172 cm, 54 kg. Rada se potaplja in rola. Alma pod številko 5. Pod številko 6 prihaja Emanuela Babič iz Portoroža. 167 cm, 50 kg. Ukvarja se z manekenstvom, s fitnessom in rolanjem. Številka 6, Emanuela Babič. Vsa dekleta nosijo kopalke Mison Studia. Številka 7, Samantha Ehler iz Hrvatinov. 167 cm, 50 kg. Rada bi naredila fakulteto. S pridnim učenjem in z voljo se vse da. Samantha pod številko 7 je bila tole. Gremo Shakehead. Fani Pucer, številka 8 iz Izole. Ukvarja se s plesom. Tudi ona bi rada uspešno končala šolo, vendar, kot sem rekel in kot je povedal neki znani mož, učiti se in učiti se. Fan je bila tole pod številko 8. Pod številko 9 prihaja Nataša Zeni iz Kranja. Gorenka. 1,65 m, 68 kg, rada jaha in ima rada aerobiko. Nataša pod številko 9. In še zadnja, pod številko 10, Andrejka Brelik iz Grahoz ob Bači pri Tolminu. 165 cm, 50 kg, rada plava, pleše, smuča in rada bere knjige z erotično vsebino. To erotično sem dodal jaz. V kopalkah organizatorja Mison Studio Piran Ljubljana. Mi še kar ploskamo. In jih pozdravljamo z aplauzom. Jaz ne vem, kako vas moram prositi za aplauz. To je najlažje, kar pa nič ne stane. Dekletom je pričeske uredil mojster Dejan, Studio in Ankaran.
pokażesz dumny, co ty cwietą notę dał. Preski krce, a zniknę, co ty jasną poszkę ma. Czy mi nastawisz dumny, co ty gabą notę dał. Preski krce, a zniknę, co ty jasną poszkę ma. Czy mi pokażesz dumny, co ty cwietą notę dał. Preski krce, a zniknę, co ty jasną poszkę ma. Czy mi nastawisz dumny, co ty gabą notę dał. Preski krce, alski krce. Gremo še na pjahca, za vse tiste, ki ste pripravljeni dopustov. Za naše goste. Gospod Novak Marjan iz gostinskega centra Izola. Aha, sploh niste vedeli tega, ne? Kakšna čast vas bo doletela. Druga spremljevalka nocojšnjega večera je pod številko 10 Andrejka Brelih. En aplauz, 2 aplauza, 3 aplauze. Mi še ga ploskamo. Kava lupčka. Prva spremljevalka nocojšnjega večera v izboru Ribiških uličnin 2001 je Emanuela Babič pod številko 6. Lenta in rožice z ostalimi nagradami kasneje, ker jih je toliko. A si prišla s tovornjakom, da boš lahko nagrade odpeljala? Aplaus, aplaus, aplaus. No, tle znajo ploskati. Kaj bi od zadaj? Aldijana Tigan, Ribiška Hlavična 2001, tukaj v Izoli. Aplaus, tudi tam zadaj. Še zadaj, še bolj zadaj. Dekleta dobila tudi nagrado pokrovitelja Droge DD, generalnega pokrovitelja in sponzorja prireditve. Nagrade dobijo tudi od podjetja Smart in sicer S. Oliver iz Kopra, v kratkem odprta trgovina, kmalu, in iz butika Gala iz Portoroža. Gospod Tomaž bo to zadevo predal lepim deklicam in seveda tudi gospodična ali pa gospa, kakorkoli že. Julija, predstavnica butika Gala in seveda priznani koreograf in stilist Neno M. Harlekin nosi darila na oder. Jaz imam še malo prostora tudi za kakšno darilce. Vidim, da tudi gospod Memedi je prišel z svojimi darili. A slišim aplauze? Ja, slišim. Rožice, cvetličarna Gea Koper, pričeske by Mojster Dejan, Studio in Ankaran, pokrovitelj in glavni sponzor Droga DD, S. Oliver, butik Gala, Portorož, Sign Shop iz Pirana. Muoviamoci! Come va? Una per la cabeza.
arriba. Come che fa sensual, subo le mani. Un movimiento sensual, rico sabor. Eso es. Con el bajo, subo le mani. Rico sabor cubano. Con tu movimiento, papi. En Eslovenia. Que le duerme così, 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 così. Mano nella testa. Una, due. Muoviamoci. Movimento sexy. Rico movimento sexy. E andiamo di nuovo mano nel bacino. 1, 2, 3, 4. Muévete sexy, papi. Rico vamos por abajo. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Mueve tu bacino que va el movimiento. Andiamo tú. Andiamo tú. Forza, forza Eslovenia. Forza. Para arriba. Para arriba. Eso es sensual. Vai. Vai con quelle mani. Ahora como dices tú. Tira con la bomba. Eso es. Rico sabor a bomba. Sube con la mano ahora. Vai. Forza. Date energía. Date energía. Acaba. 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 Acábalo. Muévelo, papi. Sub. Y acaba. Y acaba. Rico movimiento. Continuamos con esta animación Liga Latina. Entonces esto que viene. Mano destra, sur. Avanti la mano, avanti, avanti sinistra. Rico movimiento. Vamos, arriba, abajo. Vai. Rico movimiento sensual, solo qua, bacino, rico que se mueve, allá, sí, se rompe el esqueleto, se rompe el esqueleto, allá, se rompe el esqueleto, se rompe, subo con le mani, energía, alegría, energía. Energia con quelle mani, che questi corpi si muovono, muovelo para adelante. Eso es rico sabor latino en Eslovenia. Ahora, ábrelo. Vieni qua che mi dice su con le mani, vai! Rico sabor, su! Mani destra avanti, braccio destro avanti, signasci a destra, non parlo all'inglese, mani destra avanti, brava, la bimba, mano sinistra avanti, avanti, poi in su, ci siamo in 3.000 persone, mano su, uia, sì, uia, aia, l'altra mani inside, e mani dietro, avanti, allora tutte queste persone, movimento di bacino, giù, andiamo giù, eso, rigo, eso, evviva,
Que viva Eslovenia, ¿no? Que viva Slovenia! Que viva Slovenia! E pronti per il movimento di mani, mani destra, qua, via! Come va? Do you read inside? Outside? Via! Sulle mani ancora, via! E di qua metti il resto! Sulle mani! Po obali se sprehaja, veter boža i lase, v očeh blesti se morja modrina, a v netvih njenih skriti gre. Še senca ruja se je skrila, še vonj brnistre ni več tak, ko pod obleko tanke svile, pogled na dinče vsili vsak. Caramella, bella, bella, caramella, tralala, caramella, bella, bella, pa z mornarji je odšla. Caramella, bella, bella, caramella, tralala, saj le morja ona je zaljubljena. Caramella, bella, bella, caramella, tralala, caramella, bella, bella, pa z mornarji je odšla. Caramella, bella, bella, caramella, tralala, saj le morja ona je zaljubljena. Caramella, bella, 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 caramella, bella, 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 caramella.